are going to open. Ano diyan? Abrihan ako pang. My tarpaulin. Hi everyone! Welcome to my channel. I'm a new YouTuber. I'm Shyla Verano and this is my sister Princess. Say hi! Please subscribe and click the notification bell. Today, we are going to open. Abrihan ako pang. My tarpaulin. Yay! Thank you, Jesus! Two hours later. Today is the first day of the month of May and guess what? It's my birthday! Yay! So, today, I'm going to show you how we prepare for tonight's dinner because tonight we are going to have a prayer meeting at our church. Some of our church members are going over and we're going to have a dinner together for my birthday. Happy 18th birthday. Kining November, si Tinato pa sa birthday mo. Tulungan natin yung November. Egg of the baby. This is egg. Duck egg. Iklog. Duckling egg. Eglog.
Thank you rin Jesus dayon. Gamiton sa Ginoo uban sa church o sa family. Okay, Rita, dalagon ka Lord, you are great. Thank you so much for everything. Thank you Lord for the additional year you have given to Sheila this day. I pray Lord nga ikaw magamit ni Sheila lang sa mga maya at ikalam, gihigabinta lang sa mga maya ginawa with the church and with the family. Dalagon ka, you are great. Be with us. Salamat sa nabutang. In Jesus' name we pray. Amen. Dalagon di oh. Saan naman na? Puta ni Bing. Ice cream. Apa-apa, ang lamig-lamig naman yan. Papa. Ay, daot ang screen. Ay, sa Ang gabi na, pero ang gwapo ka pa rin. Jalbert, say hi. Everyone, everything, how are you? I vlog. Masasanay ka rin. Ini siya, parang sa ito yung si Joe. Okay, sili naman to siya vegetarian. Kung paano siya karami karon. Ang lista niya, Bernes Kumanron, ugma ko man siya bawalan. Diba? Where to find out, guys? Focus kayo na ako, dahil ang subscriber. Di ba daw kayo niya sa unang din ko? Lapit na. Lagi yan. Luwag ka sa una, karong kay gipit na, kaya mo kay quarantine. Gipit na. Ice cream with Sprite. Tamis kayo. Sakit kayo ngipon. Ngut-ngut kayo. Loaded na kayo kung tiyan, no? Ang tao na, mabungkag na sinihan dito yan. Mas lang kita basta batangan og Sprite. Maka kuan ni sa gana. Wala. Guys, kuyugi ko niyo mong refill tag ice cream eh. Ayo,
Lahi agad ang vlogger. Refill daw may guest ka. Ina na. Dili po di oy. Okay, Eh wala na oh, sa kung may i-refill. bayaran na ini ko mag-grab. Ha? Ang COVID karon sa edad ni Shaila. 19. Lago kaya kuha. Aw, kini. Away mo sa final pinro. Ay, ay.